I some no work can on free na me maybe who be jina wa me hu say we onya nyankopon nipa the ofri nyankopon so a to me say o a man of God tina chese prophet na judo on free nyame so on the business no yo business groups ni ho yeah okay occultism no emu no o mu nyina ye occult ene o mu pieska we dom no bas ka beba wo dia se ene di Adofono mema obibia akwaba ede eba too much GHS so munuaba epiesika pa ne nso menemu edi ehia yi yesinkonya se ida na chese eye nsemu a edi se ye kan de e trendy e wo social media eno ene ede ebebe somo epene pomesi bre na won so wo fe no adwentwe bia wo ede fa hono watimi ede atu edwa ede amaye na ensensem a eba efa eye asofo ho a eye prophet Nigel Gazy ne ho ensem ebebe da no so ema eye na kwada o hye na se eye kakra esien okwa ba bonten ebebe keka ensem bebre ede fa ne ho enum a ema no so ba bonten ebebe yi ne ho ano na ene de da beto abonten de chese ebusuafo esewanim ensese ye ka ede echo wobaye na ninsem kayemu no aya se wo preach wo tu efo eye ne lessons a wo ye e wo na ni page eso ene enum wo kasa na je wo ya anu atoba ko e de afem o kasa na ne wa ka bibi e de afem kasa ko amu na je se wa kan e de akwa kwesi na no na Ghana fo bi no mesusu se ninsem a wo kan de dodo na wo kan e de reply eye honorable Kennedy Japan ebiemu so ene eye na kwada na wo ba bontin ebebe yi ne to eno no na ebusia ensem we de menkwa mintimi entina so enka entimoto ensa e de aframe papa apostle Ajiman Prempe adodo nani ne se God's Watchman or that asafo anidin ene the Bible Church of God 7 day wo enka ha kaswa tuba junction ye baba be pensen ensem no mutije bre ye twan ho abaye ba edi nkomodidie no ebe hihye so sanso emamo akwaba ebiemu nkomodidi na ene yede ebe hihye so no sedim di kan na apostle Ajiman Prempe God's Watchman ene timinsa nifa so aye ba betwetwe enkomo apostle akwaba ya ba empomo ko nyankopon dum ho ye na so ho ti se nyame adom so me ho ye oda otumfu nyankopon ase awie de bia ye kama ya said ye hia bi ho esinkonya de na jesa asem aba senior wow ni the morning in your chedi na morning in a police station or in the other day a dear son dear chin assemble ba okay yesin kunya ne kwanso e say yes yo apostle yen share eye ensembi so for eye prophet Nigel Gazy ne ho nsensem bebre aba eye honorable Kennedy Japan de bebe tu edwa efa eye nyomaboni a woye ema wo ne wo mo ededa ma wo fa wo mo ne nsori ma ema enokrampo ma na kwala a no wo hye na se wayi wo free ni nche wo ne netina for 5 good years wo no enso so ba eye betina se kasa ye edefa ho e kire nyoma eye sofo yi eye nanke nim sanke enokrampo no be kana no tumo nkasa obabontin bebe ma honorable Kennedy Japan wo ne so won kana no ntumi na won penny baby for wie ya krampo no wama ntrane awie no osabo pa sane yonko ni ngogo kum eye honorable Kennedy Japan na enoma womo na womo ne nya adwen no womo obi 100 million so womo nkono dwen hu na se womo kona se womo dwen hu no womo betimi ayede a womo nsambra na womo andiantu no womo ko honorable Kennedy Japan wo ekoko yi na sutire ena na nsen ya wasaba abonten a tesa o kasa o ye wo hwe eye sofo yi ni su ene ne ya wo da ne dia de na betimi aka fa ho 36 old young man dear ni peji wo yase yo mi da se na mi shira pa omo oni adwumayfo nyina ho pa mom nyi nkyere ne ahoden
Ele akoye nim kakra. Brabo no ya bobi. Enwie nso akoye nim. Oti ase. Ahwefo ne etievo. Yankopon nhiramo. Hwɛ na momfam aba na Awurade emie bi kwa kese ma na nkwanma ne de epese too much GH. Awurade mfa mu dini nhim. Why? Ana mo mpesa. Oh ye peja. Say anu na ye papa. Wi ase de se ye beto e weja wakọ. Mi chama so ma me yire ene me ma nyina sa. Yo prophet my friend say Nigel Gaze prophet Nigel won say si ya wi ase we nu the asofo no bi ye ne de enye oni ho aso no akoka ebia na o ka say o pro to say honorable Kennedy Japan a obere obekuni ya nyin chaadum eya nkofo akoyi na sutira onya no ho afadi wo adwi wo tiri wo si dey prophet John adwi wo tiri Emma coach ko brema nyina woni eda wo from man of God edi no mi hu dia asofo no bi ekere Awurade asem ye no kure se di fo atrofo no ombeba be dada nipa bebre su di nachi so nipa bebre di nachi wo ka hwe kire obi a wontie emra me na me nya Awurade a no di fo bi kumase di fo asare na me di akire tell me di akire o dada nipa no de nam komoni su nyina no manam fofo no mabusuafo no ka kire me se asori we di enyo na beja ejai na bosom hunhun bi no di adwuma mfiri nyame na me wo kan ma foko sense na de o mo ka chem na no kre enya se wa dwo mo wo spirit bi amude echam nipa sunsun bi na e hye wo mo o di se adwuma no okay sunsun bi na yesa okọ freemason na wo friends Illuminati emu no mufre won forces no na de won ye adwuma eto omo bonsam no wa mo won adwen kese ya omo di da nipa ya omo di bu nipa unhunu akire da gise Nyankopon wa memu pa obi anu obehu wo makiri kwan na say prophecy na Awurade aka to won nisem no aka to won eno na ye adwuma so na odivo a unu wakwara eye adwuma na akwara na babonten be kan sem bebre afa ho se opema ya wo se bete kwa wo se ne yira nkasa kura de ode ne te baabi be mfie miensani wonko ho ena ma different ena wo yi wo mo ara wo ye bodani I don't know how ena spirit bi a you use to wo yire won ne na any different women and eda edi na obache wo sorry no afa musa na dia page Bible wo sa do nsa efie o mu nyina dia ko page Bible abonyankopon di agbo Kristo di sami ya nwade ni senche me hye nkom enkom hye de senye nwa enkom hye bonsam so hye nkom akomfo nyina hye nkom okay agrada anu mu ne ade mo mu so hye nkom o mu so hye nkom. Oh yes, okay, as chapter 16, verse 16 down. Sa Peter, Paul ne Silas. No omu ko asori fi yakobo mpai. Omu koron. Oba bi abaya bi na odi nkomhye edi mani wura no enya sika bebre. Ese no yo oba bi a sunsun bi tinimu. Na oba obeka fi asem nyina obeka de ebebe nyina ama nkofo edi nachi no anya dom ena mpanimfo no omo baako ne ba asa ne bibi no ne mpanimfo no eyusu no ena omo di nyeska wo se sa ne manema no omo di nyeska frim pa omo nyeska frim enti da bia na
Paul nso de one Silas da bia no mo koba omo ko hono mfa ekọ asori dem ekọbọ mpae edida Paul mo ko no ene o ka che o se ohunu wo mo ayi se ayi wo mo de o mo ye osunsun Nyankopon enko a o mo kire nipa nkwaje kwan editam bia no o ka sasam Paul mu twamu a no aka Paul mu twamu a no aka ene da ko ye Paul ahomete no dan no ko ba no hye say Yesu Kristo di mu honhom fi ni mu ko entamu a na spirit ni ko ye ave no ntimi enya enhyan kom no ma ayi ofreze sikanu babio ewa na manfo bufu empenifo no so ayi Paul ne Silas ngo nkoto ofiase ya bia Paul nko bo anado empaye bia edan no wo so ye no enam sansam no so ave no abaya no ho ato edi me bese me kire se honhomone ohuna de wo hyankom oye niam bebire ti se ese de ayi awurade kan no se 2 Corinthians chapter 11 no 13 to 15 was say ni pay asomafo atorofo adwumayefo na adafo a wo mo dan wo ho ye se Kristo asomafo na o se wo mo dan wo se Kristo asomafo wo se enya de kese bia de be wi o se de wo nyuma sitie so wo ba fa kwambi so I said the Christian asma Nyankopon bofo no Nyankopon adifo no wo mo ye man of God na so no o mo boa wo mo bonsam enkofo wo mo so wo ma no ode wo ma no ote wo mo nim kasa wo mo nim kasa bia wo we obeti be kasa be se enwotwe asensi akora wo Ghana ha ene bofo so ka ho edi wo ba confuse sisi a so edi ye wo mo ye no ade a wo ye no enya ne kwan na wo tie adwamamom efim edi ni Nyankopon tumi di wa ye adwuma na che se nyame na di ni ye adwuma dabi na se we obi nka kire wo no se last bi mi ka kire wo na wo tabi mi se ya me ka je se obi kanyam sem radio so TV so na ai nsam no wo ka no o firi nyame a me hu mi kire wo a me hu se we onya Nyankopon ni pa di o firi Nyankopon so a tumi hu se o a man of God tina che se prophet na judo firi nyame na so on wo ye business no yo business groups ni ho yeah okay occultism no emu no mu nyina ye occult ene o mu pieska wo edom no bas ka beba wo di ase ene nipa titiro abam nipa nyina bebre ko bebre ko ni chan wo show nkom ene o yese ne sika no mu puru ye pia ye pushi ni nyina de mano no o kosoro no wo to talk as no sisi adan no ye japade bebre awurade ahya nkom na to wo se o mu nam nyanten ngomam ebeba mu nchen na wo mu de o ye mpataku adufu pefo na wo mo ba ena mu de behu won se wo mo ba na de behu won no ebi ni suban na mu da di no e mansam sikani be wo esisie ewudie ye kum nipa ye de na shefom bo ko alive no mo sie no so dem wo le o de yensen kire ni so enti awurade sisani ma no ani suban bi amunam no especially se memma no mo pe ma no mo sisa ma na on Nyankopon di fo Jeremia Isaiah Moses no mo ni ade ni Peter no po no ma se no mo vai ma wo te se na ma bi di o mo no mo de dasa wo te se na ma o mo no mo de dasa no mo nya sa so enti Paul kra de won fa no wan kan ba kra bio owurade fere no wan fere Peter nkwan no yire Peter wo yire ba ko pe asuya go Matthew no nyina wo yire ne yire wo so de dabi o e ma na bunti o mo so be fa bi kan nso bi wo ho but o mo ye careful enti wo he obi o ye kronkron wo hwe no so ye na Yakopon de na ye dwuma okay apostle na ye tie ne nsem kan ya wo de ba akiri ya obi a ye wakwada baba be yi wo to akeka wo ho ensem na se wo ba abonten aba be kasa wo se and obi a on add value to your life obi a won fa bibi papa bi amba wa brabom obi on to aduane ma wo de ni kwan se wo ye den wutie se ni pana na eno no de no wo pa akire se obi a on to aduane emani de no like say nipa no on add any value to the life ni kwan cramp like you have to do away with it. Say wo ye bibi no amfo anu so a there be like obi a like on fa bibi papa bi anka like the wo on fa bibi papa bi anka ho
say a juma na wo ya one man bia one boa and I will be a one tisi canto aduane ema windi na was like uja wo masem edema wo uma wo efri wo nchen na wo bia wo asem aba na ye honorable Kennedy Japan na de eba ye ne ye wo ba kakra esiem susu na de ba nti amagana fo hu ne say ensem a wo kan ye wo mu nti because wo mu nto aduane ma ne ndi ena nya de nso say ne ba no wo hye na sibi ma wo ade any value because they say no on kan ho ni di bone enti say na wo hu nsem no sifa na medical ka kire wo say Matthew 15:14 Awurade say oni frɛ ni kire ni frɛ ni kwaya wo mu nyina akotamani ena akwara no na akwara na hu ni say ni masam wo ni frɛ ni ezu odi na kira ono so bego akotamani mu bi watwe ne ho enti boa no boa first no meti bi kwa so wo say ono kra gas bi wo kra ono kotwebere no ono kofa ma bere no mo ono mo deda sanye mani nyina wajayo nokre edise wo mo an bio suma no suma so no niema no yema no samre na boy no na niefra se obi a wo hunu no kra na wo di sa adwuma ni nyina wo ye blind sani pa no bible say wo ye nifra ni ene se Kristo abie nani edi Kristo abie nani ne de wo firi ho no onya no ho mfa so bio edi nani nyi bio ti onya no kra obekun okay because we tell na mo bi no kan say ayi of president of some man crop for be friend no aso for ngi to be friend no awon ko na sorry dem o mu duro no otumu ena ode no ko ode on ko office wo ode no ko tena office enti na aso for ngi to ni nyina so wo ena ho so mu o tete na tadiem o uniform kra so wo je abubu mu ese no chere se do si eye no na nya kura wanya mini pani nyankopon sofo ni ko kansa mpama ni pansa kira avedi wo ko kunkum nipa wo ko prepare nipa wo ko tata nipa asen na je se wonya nyankopon sofo bonsam nipa se bonsam krofo do so wasasi so ese nyankopon de because John 3:19 said Jesus kan was it atem we mo mu atem wo ni se han na be wiase na so nipa do sum ese ne han if so wo nyuma ye bone eti esum ni ma na enyuma na wo ye no am na branch no enye bi te se wa twe no ho o hu se ade ne be ko se yim enu wa twe no ho eti o be ka de wo hu wonne to a o ye nyina eti onyano a obekunu so hu eti ade bi a koso awo manu so bo bebre sa duade no mu di enso enye ena minanu na me ka sere se ai Kennedy Japan enye Kennedy Japan ne pe ena ode ye sa ade na wo ye Ghana no mu nimunti me ka cha hefo ne etiefo people don't know enti bebre kasa gensi no enso de mo kanyina enkosi aga onyankopon ena eyi na dwuma ena onam sa papa no so ena o ye sa adwuma no se le be ya enkofo no to beda ho wakan wo ayi Malachi chapter 2 verse 9 to 11 no wose esese wo sofo no kura nimdie no hwehwe emra efiri nanum efi se asafo awurade ebofo no na so mo firi wakwan no so amane mama nipa bebre esunti mra no mini no mama nipa bebre ayira wo ma se na wi apam no chese sofo dwuma apam anyame anhya to no wo ma se no eti awurade se menso mama monum oguase na ma bramu ase wo man ni nyina anim eti awurade kan asam to no almost 3000 years no almost 3000 years ni na Yesu Kristo yem emawi ase no emawi ase ana awurade kan asam we to wo say abam wo se mama wo manim oguase na ma bramu wo ase wo man ni nyina anim ana ye Ghana no ye de ese nyankopon so wo ye bibia wo wiase a ode nam nipa so na ye so ene nipa obetime di na ye sai ma se de nkofo ni sitie no this one you be o top onipa bia o wa bamu a osuro nyame kakra odi nukure ene nkofo no so mo ska wo ye obetime abopam ya bekum ene nyame so o obi so ono so o so wo ska kra se nkofo no so etu de ne fa ha no fa ha wo de ne wura no pia wo ye nde ya enye yie ena afeso se nyankopon o ye na dia
ana aban mu no so ono so o aban mu ne na aban so na di tumi etu wo di bibi sika ko wura ase afifa che ba bi a enye yie so hu ono so obi a wagidin e wo Ghana ana ono so ni sam odu wo di ase enti wo di ne fa ba bi enye sa nipa no bi na yakopon hwehwe no ene nyame so wonya bie obenya bi nso vi se nyame yo nyame oni no tese yakopon hu se die ekoso wo Ghana no nipa bre ne nkrofo eye na ho tefo bebre akohye sum bonsam anam wo mo so adivo atofo so apushi wo akwakohye sum ete wo se urade ye den oyi wo mo nyina eno nam honorable Kennedy Japan so eno odi segma no di adwuma no wo ye ndie me de meta na chi me bom pai ma no wonyine no ho anya wo suro bibia Revelation 2:10 urade se ensrama ne bia wo ba behunu na honam di mu bi ko abegu afiase na mu behunu ma ne kakra na wo de di nukure koduru owuom mema nko abotire enukure ene hia enti enukure kwan na wonam so no ebi empe because ni pen kure dodo na pen kure nukure Yesu Kristo eni pa ayi offense o ga Matthew 27:15 ayi down one Matthew 27:15 down amra Israel for fashion be a friend Passover sa fashion duru ho no eduru ho Israel for wo hye bi se wo mo e da prison mo e di boni akoda fiase so o mutumi set back free amnesty ne ya di amen obi de o man no e pen mpanifo no ani ge ho ne ya set ni free e di na be ma be a friend Barnabas ye di na ko to fiase wa bokro no akumunipa atomona edin samoni awodo bebre e di agidin wo di boni adidin wo se wiase boni wo me di boni pa na agidin no cry edi wonu so da fiase wo ene edu ho no aflato yin mo ene obusa mo se eyi mo Barnabas me gina ye di me gina ho no obusa mo se Barnabas ni Kristo no o mu ho na me nya no mamo ene o mo se ja Barnabas maye ene o se me nya Barnabas mamo na Yesu no efra ni Kristo no ede na me nya no o mo se bona senuem ene o se na boni ben ene o aye o mo tuma mo ne charge ene kura wodi enti kronkron no tene ne abraba wo bonti yenkum sa ni papa no mfiri ho na obonefo no emra metro ave o fa mi sibi so senka obeja no na ne yiri be ka kire se mi wura me pa chawo anadwi ma so da e bi nyankopon be ha me pa sa ni patene ni nti ewa no he no se mu fa nsi omra me e no hohoro ne nsa pakuro ni nyina anim ave sira no kire so be so nka seti Yesu free na ngofo na fe Bible say na sakasaka eba cheso mu nyina bu ofu omo ba o he no so ye ni bre no so ana ewa no se nye mo amonye na mo mfa nko na ni moja ni so moja hofo ni Yesu Kristo no moja hofo mo am nkonko hwe enwo mo ka che ni se ni padom no ka che ni se ni moja amra ye ne ye matiri so tie ni yo ni moja amra ye ne ye matiri so ena aba ye tiri so no ya seti amroba fornicator you of friends are reserve obusumsumni opoboni nipa bonifo Barnabas no na nipa agino ene natena na Yesu a onye bonida ne ho kronkron odi ne kure se de ne kure ne ye betena ne be ye kronkron no ya tena no yesiam na sanuem ampani ampa ne nipa no ya bona sanuem edi besi na no enipa ampa ne kure edi ne kure no ya bona kure na sanuem so tiase ene boni na ye duma owiase. The spirit of Barnabas is ruling the whole world, especially in Ghana. Okay. And Barnabas who na ye duma no, enti wo muntimi nyae. Abusia for apostle nsem enode atudwan. Na apostle yen hwede osofo. Utimi ka eba abonte, utimi bebe kase an wo de wo ye eye chameleon, wo ye adada ntoma. E ma ne yeyi. Na so ye bonsamba. Oh, na se bo obi kase mo a yo so tie ni ye. So ye Christiani na unye Christiani kwa na ye batwema
no adwene mo bia because the Bible says the wise shall understand or ye chameleon or that no na unya bonsam nkrofo na yesa bonsam nkrofo na dan mo ne bia no se mo tio no afa no de ko wiram no akoye ni nyankoma de oba otumi yira kwa ha ne kan ne ye wo bibi e fe na yira duro na nipa bi tumi gi ayira duro e de wo ba hwe no kra so di bon na ba jana wa yira mo ni ho onya bonsam gongon abonsam nkrofo nko a so hu e krampo ma yete asese ono ama ye hu nipa su ni e ban ya oye sa wo Paul ni Peter hum ani asomafo ni nyina no ani ne ye be chi wo nkom de o ma nyina yira wo mo nduma nyina yira wo hu obi o yira wo so yes wa yira wa yesei ne ye duro ye spirit bi a evil spirit ene de ne yesa so ti ase na ye evil spirit ene de no yira na Nyankopon onye sa bonsam wo so otumi dan ho se han bofo no otumi dan ho se han bofo enti ne nkrofo so dan ho yes tene ne asomfo a nya de kesie bia de be wie wo mu se di wo mu nyuma sitie so hu enti bonsam na ya dan ne owura no koye ne ho wo ye green no ye black no ye blue no ye white no ye say esamani e ho di enti esamani e ho di enti enu wo ye sa na wudi ne kra ye Nyankopon nipa straight forward die nyame de ma ho na enu na wudi eye odwuma won nyira nkɔhwe won kɔ ba bia wodi Yesu Kristo din ena nam ena wudi ne kra ena zonhon konkon ede wo ye adwuma na de wo ka wo kra na ye Nyankopon adwuma edi wo mu ne se awurade aka ni nyina ato wo so wo mu ba dua na ba nso ena edi hunu dua korɔ edi suban na wo nemu no enye so atiase enti wo se osofo bia wo suro Nyankopon no odi ne kra no na wo pese okosoro ahememu no wonye number 1 e maasem 2 onye sikani bire 3 wonpe aduro no di abono ho ban ne de ye mpa abono yakom chene Nyankopon ansem woti ase endi sa na nipa so empese e beye enti wonnam koti kwan so woni bonsam beye apam wode no ho bonsam abusua na je se bonsam ayusu no e de na ye adwuma na je se waton ne kra o e de ama bonsam auto kra de ma bonsam wajimi o ya kwasea obonsam na do be wiase Onyankopon no do be wiase no wo wajina sinjan kokofa ayi ni enemy obi one ne tia wa ono atu wona nyame yetimi na nta wapam na betena na wo yanka ye pamo na wo de wo akona wo de ho akoma sam no me papa no me ba no mu ofa no me na no me no ba beto me no ba beto atrase ni ya adwuma no eni nne me keto se be sisi ya ye to aba aso de bia me kan de bia wo kan se o jalo die Yesu agina bonsam agina se Ghana wo ye nto omienu so aba na onyi baako emfa no nkotena ne nchen ya won fa osura hini ni nsa ne nsa wo ga se Ghana wo nya dodo na beto ma bonsam subani ne ye ekosu nti o Diana ba ne de hu dia kro ne nipa so wo dia wo ne ye na me ye di hu nipa wo ne ye ene me ye di hu edi asori na o mo ye no se wo ga so ye so fukra enya fa biu enya nika ena asofo ye dina sei nipa ba ko pe nipa mi yenu bi eti asofo dina sei ama se asofo dina da wiase ba bia ena obia no aw na no metika mu din na nkpobo bi ka asofo asem na me hira ho ma me ankasa na omudi kan so se ena asoro kan kwa kwa dai se bonsam ohun wa fam bi si bi se obe gu asori wo wiase nyina obe ni pe nyina ja asori ena ekoso won so he say obo won ko asori won simbiem wo say asori kron ko biu onko bi won so ti wiase onim nyame wo so wo ko asori fie wo ko hunu nyame nso so a ko asori fie won so angaw bo se ma chiwawe 2 Thessalonians 2 verse 4 we ya ka wo say onu Satan won on ma no so e de no kire se akotra Nyankopon so dem de no ho kire se woni Onyankopon obonsam te se sa eno aye eni se de omu ye so chese omu Nyankopon mbremi be bobi be pem aka o Ghana se onu ani Kristo onu ani Nyankopon de omu ye nyesa na ye beka obi simi yo bishop hwan obi simi ye angel obi simi ye obofo obi simi ye sei
enye nyame ya ne eba se ye wo mo anu no obi a se enkofo nsuo to ni Petro di afresh nipa no what tell them na Christ Jesus say won konko yi wo mo no to no hupunu mu na spirit ni free mu na ko nsuo mu na kokko yi na so ma mienu ni asoro baba ko bi nso a wonya na asoro ba owie no tan na huhu mu be share ni mu wo dem ho na we ko bia duma wo kan kontopo ni akohwise mu wo kire mi amagi adi na mu a ne mo ya na apostle me hu so we hiti we hiti pa o de ya fa edwumadi ni si eche ya beto aso tell me kai ya no kra sabe mi de ya na ema no kra na mo ye mobo ema mo peye ema me hwe we kan hu na hinta so ma kire no ni fie nsem na ni nana bi ni mami bi ni wofa bi akokora bi oteni ba bi dwe ne ho yakobo ne ba yiye so ye ba mbonsam abiriwa bi akoya abiriwa bonsam no to na oni no agusianu manso abetom obo ko se o be se o kontim kura on kofie o be fie sisi a woni si be chenare asofo okuru ya ye asofo ye bi e na edi sa adwuma no ama agusian manso abeda ho why don't you pray babro no wumiem wonkai na ni mun kan so a wo ma na wo mo bi nkinka no kire wase na kwaso ni so ye nkyereke nso so aso nko ye kan ko kire wa de be mi se kan na be wiase no eso Petro na apam di ensu Ghana for ye so ni ensu a na eto no ye wi a na bohye because Ghana for dodo na mpe no kire ye mpe nkyereke yo Ghana for dodo na mpe no kire mpe nkyereke apostle fa number 2 dwane fa dwumadie no entimi ni an modofo a mutie mi na mo hwe mi afo onyame asoma me say de be bisambia no interview no minya no fa nyame asem na nkasa na mu hu se ne kwa na sitie de asie ni me number 0544 262614 0544 262614 02070 20011 02070 20011 Abusia for aha and brother my kwan ama ye de ye dwumadie no esie munua ba ekwesi kapa nam di dwumadie ho chiame so subscribe to your channel na message obeye ede ama ye ebiem nso share videos no efama abusia for na fofo any adofo enyina like ye videos nso efama ye follow your Instagram page @tumagh_, na emrepem no magin channel de beto edwa that's ne ye besane share. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase epe wo wi ase ya asonde nti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na